Znate li zašto Francuzi u januaru jedu poseban kolač sa skrivenom figuricom unutra? I nadaju se da će je baš oni pronaći. Ja sam Nikola, osnivač platforme Francuski jezik online i danas ću vam pričati o kolaču koji se zove La Galette des Rois, jedna od najpoznatijih francuskih tradicija. Hajde da počnemo. La Galette des Rois je tradicionalni francuski kolač koji se jede u januaru. Najčešće je napravljen od lisnatog testa i punjen bademovim kremom koji se zove frangipane. U južnoj Francuskoj postoji i druga verzija, brioche u obliku krune sa kandiranim voćem. Šta je la fève? U kolaču se nalazi mala figurica koja se zove la fève. Osoba koja je pronađe postaje kralj ili kraljica dana i dobija krunu. Nekada je to bilo zrno pasulja, a danas su to male porcelanske figurice koje mnogi čak i skupljaju. Kada i zašto se jede? Galette des Rois se tradicionalno jede 6. januara na praznik bogojavljenja, takozvanog l'Epiphanie. Ali u praksi u Francuskoj se jede tokom celog januara. Bilo da je to kod kuće, na poslu ili sa prijateljima. Kratko o poreklu. Ova tradicija potiče još iz rimskog doba, a kasnije je povezana sa hrišćanskim praznikom. Danas je to pre svega kulturni i društveni običaj. Galette des Rois je savršeni primer kako Francuzi spajaju hranu, tradiciju i druženje. Ako učite francuski jezik, razumevanje ovakvih običaja pomaže vam da razumete i jezik i kulturu. Više o životu u Francuskoj imate na francuskijezik.online.